Ma'am Mukramzare don't give impact news ni Raj Nongthombam Manung HUTNA hariba 360-degree analysis of news and events da mayam budram nokchari hojik Manipur leiriba kanglu ki charang na basi ki marakta mayam na thoidong na urudoba unseen crisis haibatare thoidong na urudoba aduka ka hena lenga ki maike digi su natraga akoi gi miyam gi maike digi sir common miyam gi maike digi su attention ka hena pw area hai targadi health ki yam chawba crisis ama maruina relief camps in the shelter local riba miyam sing asina thengari have tare masale thengari se tongan tongan makhal gi health ki issues sing ni mental psychological issues tagi horoga health ki aruba anab degi aruba araiba loi yausha laga tare yam chauba health ki issue mudi lere masi thengana ge damakta ko gi doctor singi maike degi manipur lejari ba association sing obi ai mayam sina union obi makoi na makoi gi site anga mateng pangi health camp na chungma chatharaga atubu masida chathari bakharasina enough oigaduribra masida special attention immediate intervention the hokta target lenga ki market yam chaun health crisis ama la oidra habagi wang sing thorli wang sing matang sida khana nu dong tang impact news ki manung hunge thram dareng sin lebiri basi joining us tonight on manung HUTNA rims ki hanagi habatare former medical superintendent aduga hojikina kogi Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki chairman so biriba oja doctor vice president obiriba oja Dr. Mohen oja Mohen busu ahmutta taramukchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Medilane healthcare gi managing director Dr. M Dayananda miyamna Pibarel haina khanriba Pibarel Meetei ni Pibarel busu taramukchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us Indian Medical Association Manipur State Branch ki president Dr. Rk Lenin ni oja Lenin busu taramukchari welcome to the show appreciate you joining too ahan basi ai Oja Mohen da lakjarage Oja Mohen hojik leri health crisis ko yi maru oina mayam ne jengner si relief camp sing sida yoraktringai da moina yam koina pallu ba habatare moina shelter lawri ba mafam matam kharagi oina leru mafam matam madu da su yam waru ba madu na maram waraga even relief camp da la matung da hospitalized tor matung da leigi de bagi paw phaw lere aduna madu ge crisis su yam chauna leri but at the same time hojik se mayam yam pakhana risi misi mena mayam yaugi kogi communal tension marak sida aduna misi mina yaugiba mayam sing sigi aroiba mathong gamsu pangthokpa loiba loidabagi yam chawba crisis lei pangthok tri habgi pawjin khoi phangisi mi ani hungi di pangthokki bagi paw phangi aduga lemori mayam sing issue mlere maduna maram oiraga yam chawna health crisis ama atopa da sulakpa aduga kamai bi swai area se to jagi oiba observation kamai thambi raz na akon ba pan gibedo asiba crisis sida siriba mayam sigi masigi dead body management ni matake sida hanam thamjage yes kaino da tang mari dei purakhiba dead body singke season siga rims ki mortuary de le si deep freeze taruk ne ba asibo yarukhibo thengarang bhauda 31 ne ba areida dead body management si atai no me matam da di masakhang da bakhang amma ni sibe amma guma sibe di sin order to eva health hazard tholaka dore humni gi manung de laude dispose to ni hai ko huzik rims da mi kunteret decompose to de nam thi bana kon ai huzik chalui northern side quarter room da other western side security barracks sakcha ya de banu se la kwanda adu ai huzik ma isa sa ma laga kya le hire kya lau ge che mari khaktani lau ri che Commando Hisnam Jiten ko. Nambonda army na kaukiba na anga ama. Adi ngarang sekmai gi police ke ani lawraga kuntare ti lawda na leirise. Dead body management da health department thina soire ko. Okay. Kuina thamduri riot kini adugin haitar di forensic ki doctor singda embalming to ko. For the formalin capsule thamsi khosi haibagi instruction directive to lehodam ne as it is normal saguna to bitmaina tore nam thibna loire ko okay ai ngasi mangani mangda mi ke asi recommend to ge chakana akhoi lekai de si ge bado forensic ki head to na sa lekai gi ni identify to biramo so to biramo yan han postmortem to gen to changoi ba ngasi gi taruk ni mamangde lehori ba Fibam duga ngasi bogsondari sida imagine to biro mi kuntere na pongkhalak pagi surrounding the hell hazard to kadoise masi phadana manage to hodre hinging ai de su home department na matam chana action la khot to 40,000 homeless oire dana asi bu su management phadan to da decompose to re ba ai na hygiene badi
notification am thopiro my memory mta sing different relief came the lay sing ya noi gi si yaur di la aga laura ro laura de 5 days matung da koi dispose ore ne ko identification do di mo gi DNA sample gi blood lung loi la hore mari mata sing de compare to ga matching to ga identification di to bu su ya ko identification to de khal la su sidani aina home department na pumne lei ba dead body to kuntere se lok thok na ba poloi de di Meetei dharma gi di ko tawham thok ritual mem asti swara adu so me dan pal le si pang thok na ba mari tu khakta ni lo ri che ko right kuntere sim manung da ka na ka no adu di moino hairas no adu area sangaro aroi ba mathom ngam di mathom loi ma ki mathom ta have ta loi tok thok tai ko madu gi da pan le ri se government na attention pi ra ga thu na dispose to haningi asi bi hak tak ta asang bi da hair ga na khoi na han si khoi dan medical san khoi Dr. Lenin theory aduga Red Cross ka adi CMO ga concern gi CMO sing duga tight up tawraga druggist and chemist ki association nawi adi Dr. Lenin hoigi khoi gi CC gi alumni yawi ko si tawraga changjal laga aina khoina tawri mai na khoina to hanjaning ba se tawin ba private medical kangbu sing hospital sing che CMO lam du CMO ga coordinate to bi oba right pangchat ta sanna mafam khar da sa yau da bi siaura ne ba the concern CMO sing don karai le yaudri health form che na si su pungai mi mangda amukona phone taw re yumnam pa lo da ana ba yam yaure na ado in haigi CMO concern CMO ga tight up to bi CMO na Rotari with Doctor Sing identify Torkani Seminaro, a quitting a city kitchen quilner, or Suyauge, quay Red Cross ka, chemist, Dragiska, the trainer of assistant of Indiaga, and the gig with the case, she alumniga Toraga, okay, Tobase, district Anida Cobalt Torreva, Dr. Lenin got quite Toraga. Okay. Aduna Matunda, any health came said Satpada. Concern CMO coordinator we were duplication chatanaba super professor or adu amadu santo se okay but you productive oiroi badi kalendina medical attention phangba khang kanguna pangda phangda neba adu concern CMO singdana moi gi degi information logo madu to hanni okay concern CMO singa pau phangna bam mathok taran coordination tor matung sida koi gi medical attention Panghaning heavy walking sing habit Lurna, Masagi Asi Haksang sing menace to the dead body gi management amayam chowna sweargaleba aduda lengak nasu Remian su probably a queen matuda ka and attention period of Hatare. But this is a hidden or unseen crisis. Particularly ba tension is the communal tension works at the Yamchoba unseen oibadum kalgi crisis, health crisis amakan hatare. And other than this, Karikari Lerigi to Koimakatana, Kaminasi Oza Lendela Oza Lenin Karikari unseen crisis. As far as health is concerned, come I tell you. Hanong to the Mayampano Kohana Kurumzage Yamna Kuna Uribase, see the tips of the iceberg in both the sense, Hauzik, visible or report say, Aduga Amana, Hauzik or report Amadi next 1 month or next 1 year or a report say, Kalu date. Masikitan Kamina, Karinovo, Aquina Kaluraga, Kangoraganda preparation and planning, Tahugadoi neba. Maduna Kudaki, Nizerk experience, the Kudak Kanum to air Hauraga Chenba, Sina de Aquay, my Papangam Dedana, Kohandaku, Aquay, Kutira Hezavatarico. I believe prepared to hold the caught unprepared Oiber Nebuco. But the mind of the Nahelki Matang said to Jose Quena, Uribasi, Sarna Tambi Matuna 40,000 displaced of Bivasi, Paginate Hazerico. The Gia Mook, Aquay, Lahido missing say 71 Hybra 73. Masi Aquina. Sum imagine to conserve the Masda Kara Aquay dead body say Quay Mapam da Lairaga Quena Kangdaba Udaba pick up to the Yami Arongani Hibagi Kanjay Mapam to accessible way the Pam Yauri Hariba crisis talking Mapam say. On whatever Massing do 70 or 80 or Yami Hazaribaco. Maslisida involved to receive IT families neighbor and the relatives already Yam doing neighbor. Makoigi problem seems to Aquena to Kaludeva. Adokoi Yanhan Bada Aina. Group ahum thokna ai yengzegi ko yahanan bada koi existing health issues mayam leiba koi hojiki mioi leiba singsi angang ahan sab miron bi aduga khomjing libi adegi ahan yam solaba loinamak yauri heriba ko
हाइरिबा मियोय कुतिमक से मेडिकल अटेंशन से 50% गुम्बा अदुम दरकार ओरमगनीबा इन अ नॉर्मल टाइम दा अदो हौजिकी क्राइसिस सिदा अकोगी रिलीफ कैंप दा लेब मतम सिदा अकोइना पीरिबा अकोगी हेल्थ की कनो सिदी उरिबा खुदमोइना लाइहोक तौबा लोखुबा अदगी पुगनाबा अदगी सोकप पनबगी फर्स्ट एड अदगा सिनत्रा अंगांगी विटामिन गुम्बा अंगांगी लोखुबा गुम्बा असुगमने कमन ओइना पी हैबा अदो बेसिकली अदुसु दरकार ओय अदु याम दरकार ओरिबा पोटसिंग हानदगी ब्लड प्रेशर वांगबगी हाइपरटेंशन हिदाक चाजरक कांगबु चाबा फंगदना को अकोगी वांखलक्तना प्लस हारिबा स्ट्रेस नुना मरम ओरगा अमुकसु सुटअप तौबना मरम ओरगा खुदोंथीबा थोकपगी पाउ अकोय ताजरे को अदुदगी मुक नुंती ग्लूकोज वांगबगी डायबिटीज की हिदाक चाजब कांगबु दो चादब तारगदी 10-20 डेज चादब मतमदा मदुगी खुदोंग चादब मयाम अमा लानी असमाय तौदना रेगुलर से तांग तांग सिपै खुलाक चा हिदाक चारगा नोमई पथाजबदु चादब कांदा कैम वानी अदु येंबिरो अदुदसु नतना मिरोन बी सिंगी केयर लौगदबा डिलीवरी की मतंग योक्सलकपदा मा कदाय चटकनी हाबगी प्रॉब्लम लेबा अदे अंगांग सिंगना खजि खराक नाबदी फै खरे हेना नारागा हॉस्पिटलाइज तौबी पोटसि लाकपा कांदा अदुगी प्लान सिमा कोई याम फजना लिंकेज से अखोइना उजदबा को अदो सिनबिरमबदी याय मसिगी पोट सिमा कोई उशनबगी मथौ ताय हैबा सिमा existing health issues exaggerate taweba aduga pungni wakhal ge anaba leiba mi singsu maroina you sum changna na thaktra leiramba mi singsina you see compelled to reduce or stop amana thangninga su phangdaba matang lai aduna ma thakta matam withdrawal symptoms gi ang pa phangba koina kem da su ai mari ma thengna jar eba ko aduna withdrawal symptoms si mild haiba maga moderate severe hai mamlai mild sidi war so ma khangrani ko somehow aduga severe sidi hospitalized tawdaba yadaba potneba koi ge mittaga kari kari udana na komda kari kari tadana choran paran londana miseng misa khangdaba stage amalai sare hobudan wan thaba su yawe masigi stage sida hospitalized natraga psychiatrist ki physician amagi mathau taiba sigi pot se koi sida hek imagine to view ne high river relief camps around 100 200 ki me alai male ko yam lay hai ba relief camp sing macha government gi natraga su laikai na natraga club na maroina adagi individual kharna su dum tawbi basu ui hai ba mayam se yam na beneficial noi ba myoshing tawbiraga su magi di limitation mayam am leidana well plan hospital makti na tamdina sigi pot sima leire number 2 da psychological series grief sana thambigi do 80 families are grieving now 80 families da mi manga leire su kayam yame adugi mo extended family mayam do na mo nuai laigidabagi nuaitaba laigidaba sisu kuina naramaga ma isor khya tamjagre haibagi nuaitaba siga kudakta fresh oina lermaga poblang thomaga laitaba sig yam thing khenani ba impact se adui mathang da bu magi manung koi morning koi mayam na hangdara khotna tawra kanda kitang mayam ba share tawdana wari tamdana kaptana tawra kanda light oijaba du su phangdre ko adui mathang da magi mathau mangam tawra kanda magi kitang kachagre ko aina khuram jahore ko haibagi potto masu wali adu gani mangonda फाउरम गदब चाइना अदुगा अखोगी चटनाबी अमदा मागी मसासे तुमद्रबाउति चाबा यादे खोते हाइबगी पोट अमसु लैजै थाजबगी मतुंगिना अतोप थाजब धर्म मयाम सु लेरमगनी को मकन मकन सिगुम मयाम सिगी चाइना सिम सो अखोई तोइदों उरुदे मसि मचा चौबा affected person sing do yam sauna nungai jara moi haibasi ma thamjage number 2 the acute stress reaction haidana mamita si ana yumai thaba thugai ba kari kai ugi ba mioi sing sida adugi batik aigi oiro mi gi oiro angang sing yam lae ba huji swai da leba koi gi kano da uba koi gi media da uba moi bau na raga lae ba ko moi bau na raga lae aduna masi acute stress reaction sida tumba ya daba chaba ya daba tum koi gi lebam khang daba restless oiba adumba pot mayam ma lakpasina nongma nongmi masase sum sonjilakpa ko aduga number 3 da akoi ge anxiety pakatukat pa panic leibasing se as if I am going to die ai hojik sido male haiba pot se hanasu lei hojin yam he leba ko kaigno ai help phangdraga den mo yam phause ba hosti help se yam handai dana ko chatpagi limitation lakpa sina single restriction lakpa aduga depression psychosis hanagi do dum flare up torani substance use ma yam hengale tomong gangda dana yam khaini ener chana ba you are ba khartham ba number 4 hojik handade number 4 gi anaba adum lai aduga to ge habs lai kaigno phangba khar wa ba male adagi mo kari toge bo angang sing dana angang sing khoirang khoi saw yam tawi aduga angang khara pungkak chaw angang khara di yam lai kaidorage har kanda internet phangdabai nare internet phangdaba se moi adoge mate restless oin kouba khumde chaw yade ungaga lei larik ti yam lap khre adu angang ma in phagi wena ibu class 9 kare ba ibu na hujik se parikha tha baga
nangi internet yabaga si karam bana hina pam ge immediately man hanse parkha gi de dum thodong khandre internet nang yan biu doctor hai hoi hoi an hairga nangi di hidak thodong thadra su internet yamna mita dum pharani da hairga masima bitu yenklei ko I mean this is a few examples but many are having this problem ado angang apikpa akoi chak in bada akoi ge mobile da kano yenghalaga tawbusing dum sara helle chau yadre aduna si kanan su khalu de adubu this is also part of the reality si mayam sima lai adage muk ahum subda khoi yam ki zare se epidemic san so hapet pan be bado epidemic se any disaster CC man-made disaster or gasu disaster amaneba 40,000 displaced or by say apik pe disaster na teba masai sida akoi na he consequence lakpada karino harganda hanagi communicable disease sikar handare non communicable disease like diabetes hypertension singbana hengal le cancer na hengal haramado sigumba situation singdadi ising afaba phangdaba ising phangdaba number 1 mathangda ising afaba phangdaba sanitation ki problem toilet laitaba was iruzaba yadaba firon suba yadaba chariba poto hygienic oidaba afang khar chaba chajik chana yarom bayai sheliba firon mina do pirak pai basisu any tambangam de lairiba do tumam chamam khangde kang gi disease vector borne diseases malaria dengue kari kara mayam amasu lakpa ya bai akiba lairi ni ko aduna masiki adagi diarrhea dysentery adagi khanau na ba lokhuba fever sigi pot sing se masi si maroina khara extreme of ages angang apik paga aham singa ade hanigi masa son na lairaba kudamoina compromise immune compromise or ba missing ina hizerba ko masa son jaba kambu moi sidadi amna vulnerable oidori neba ado hoji are we prepared for this any outbreak ama tholok pada haiba sisu koina prepare to we matang oire haijabani da ko aduna punna ina subchanjarabada masina piriba impact sing se koina uriba khara akoina first aid oina mayam awu bana chapiriba saranga sa haibado mafam amadadi relief ki material se pubira no hai akoi thamam letter manage to noi lakpa unaba ware haijale khara madana health ki pirami bidak sing karam mathong maram khangdre tara sure lai se amana khar pirami amana karam jadu no khangdre haijale whereas mafam khara dadi health ki mi amata lakte aduga poche pi basu irak lakte kari no akoina chali se easily access to mafam media da toino ufam mafam da dum chatleba adun saran takpi badona madu concern oiba administrative person ama maybe health kamari leina rabani na CMO natraga tay administrative ke maram oraga DC asiga tanabi ragadi taseng na health topic haragadi masigi mafam sida khudong chadaba leire sangba khotpa yadaba mafam gari lakba yadaba mafam sida leire haraga maduda sangbi ragadi mana health tawigi su mahi phangani aduga phangi meituna su fazana sinarani adu sarna thambiri sima ai endorse tawjage aduna akoi maslisda hojiki wena kari tawsige aduga long term plan kari tawsige psychiatry gi wena long term dadi ena tang panjaning bada post traumatic stress disorder haina malai PTSD haina bado masi hojik ulak thiroi matam khari matungda flashback lakani yumai chakhi do mitu urakani khanga hogalakani laurakani kini hari mafam singdo chatpang moi mafam amada makon amata da khangani mai chakpo ubakan ma chien gini ko siguma post traumatic stress disorder report su laieba ko masi Kashmir da karida dagi boost da namu earthquake to giba pot pa siguma i matung da su ko study to bagi pot mayam laieba aduna handaki pot se sida su extreme sort of trauma thengna giba natra u giba sing sida hari pot se lak bagi kudong thiba su laieba ko aduna ikoi se hojik phaminaraga khandaraga prepare to minerasi haiba pot sima ahan bagi oina thamsagi okay Ojik si tongan ba area sing sida mayam gi safety security ki matang do bi madu da sum yam na ko safe feel tawdri right misam yam na hainer ni at the same time masai mayu mai kai lejadra ba ai batare ko ji community tension sin mar ga mai tha to phikro legendary ba yam sing asina shelter lauraga lejari ba mafam sing adu da thengnari ba tongan ba health gi horaga yam chawba crisis amusu leri sigi si super preparation to da ba yade only masai gi safety and security khangna tana son da ko health ki oiba खायबतारे अफब हेल्थ अमल हेनु की हेल्थ केयर दा याम चावबा अटेंशन अमसु पी दबा यादबा मसिगी प्रिपरेशन अमल लेतबा यादबगी वाफम दुनिया दुने अनसिन क्राइसिस अमिड कम्युनल टेंशन न ngasi पुथोकचरिसि माइ तौदना खोगी all Meetei medicos union haidana amu ana khangnari ba ko union asina su tonga tonga mafam da chalaga amugi khoi media coordinator su oibiri Pibarel na aro Pibarel gi oibe experience have tare hujik se kamai thengna biri kari unseen issues as far as health is concerned miyam gi haksel ga mari leina ba kudong cha da basing masete thuna attend to mathok ta ba lenga ke make di su aduga private unions and individuals ke make di su kumai thami bi
Okay, tamo hujik se akoi sarna su yam phajana marik chumna sarni zu haibi gre. Hujik lei se sai gi ikhang khong da tholokpa thabak ni na mayam si sai gi mana ngamba level da sai gi mateng pangna ba hana pangnei sina akoi gi chana thakna ba firon toram badagi health ki issues ma akoi na medical gi fill leiro bani na soidan leiramni haiba ji gi thajaraga adagi akoi club organization sing na su request akoi da chali se na request torok pada chatpani Okay. sumaina sinbi on haira kan chale ada sumaina akoi hujik all Meetei medical shunin je akoi organization leiba sidi chai tara mu sure aduga ayamana akoi gi ayamana akoi gi leiba community haitare sida focus taw leiramani adu hanaki lakpa jida akoi volunteerism organization ni mana hainaruba leidana sumaina akoi laen hairuba sida the internet school leitabani na amana ma pau pinara kanda saigi aishu yauge na sai volunteer na thopirakpa doctor ngatani ana sigi makhada akoi health camp akoi ani ahum senjagre da akoi na sida ujarakpa sida kamai to ekanda akoi na health camp senba kanjida akoi among chapa doctor kun manga gi chang team ma chale Okay. the medical supply sing even ayamba akoi gi pharma company me amna sponsor to bi yawi akoi loi thokidana akoi na khaigat na leiraga chapa ju sum yawi ada chapa kanjida aina urakpa ji kamai to sai sarna ju habibu du maina hojik hana hidak charaga leiramba akoi na kudamoina harkana diabetic hidak cha leiramba hypertension gi cha leiramba hidak phangidabagi yamna waraga leiramba patient yam yawi adagi yamna ngakpam na keno kanda saigi nadriba doctor ai ichazi hayeng arum hora kana chana bida khara pibiramo Precautionary measure. oina moida concern je keno kanga sigi di lae ai di keshu tawdri hayeng naraga di kanada handuino haibagi yam chawba yam wahauba masu thengnajare adagi sida koina sai haibi da khoigi lehori sing sida nupi macha su yam yahori sai sanitary hygiene da ka leibu su yam yahori makhoi sing su sai haibadi ikaiba akoina khangna moi kaim haidraga su moi hek lakpa khudinga akoina pet se piyeba moida natraga di moi pet am piu haibadi sai ikai da hairakta badi oirambe stigma su leibani na mayam su khoi kem marakta goibaga ada akoi khalaga du mai tawe da hujikse duga akoina tawriba khoi organization मैम अमा खुद पुंजल खान मखन जो तौबीरी अदो मसीमगना खै कोनाब्रा हाइबदी आई मदु दी ओइनियन थाजदे अदै सर नंग सै सर बहिना हाइबीगे याम फजबम लै सिल्लिबे पोसी अखोइ जो जिक अखोइना चला सिनद्रबि मरम जे केनो रकांदा अखोइना अखोइना सु उरेबा अखोइ डॉक्टर ग्रुप पुंजल खान चला सुम सिनबमा अखोइना सिलमी ब केम सिलिंग मरक सिदा मोइसु लाक्सिन ब यावे Okay. सेम जगह सिदा आइदा अखोइ कोऑर्डिनेशन लेते ऑर्गेनाइज ओइदमनिना अंसाइ थोलेबे पतुदी थमोइदगी थोलक प तपांगनिन थोलेनि याम थिना प्रेशर तवे तबदबु सी पोजीशन ग्रे सी पोजीशन वालौरी हाइबदुमा पाउ फाउदु फम लेतबनिना अखोइ जि अमना चलेंगे अमा जु लाक्सिन बा अदो सिगी ददंग साइ कंसर्न साइगी सीएमओ सिंग तानरगा तवगि हाइबि वाफम जे याम थिना एंडोर्स तौनिंगे केनरकन सी वेतारदी सिगी जगह सिमा वाली हाइबदो all Meetei medical union gi makha da so koina khoi phone number ma pijaraga any club organization na tragana sai relief camp da health ki sindri ba jaga leita ga de khoi da pau piro khoi tanaraga sinjage haibane ena ta ga ni jaga am chasila khoi health camp sin bai na sepadu oita ga di sai gi hanjin ba jaga da yam to hanjin ba phangda ba jaga da phangda ba do madu thok ka drain khalaga and how is lei sidang sai gi sir Lenin su am pan bi gre khoi doctor chali sing sida khoi yawi sid different tongan ba specialty gi doctor sing yawi aduda khoi psychological problem hujik pudi khara leiba sa tumba yadabagi tumba yadre tumba yadaba se common neba sai gi ningsing ga sum leiba sai gi no do to ki me adu gi nang sai gi khoi na psychotropic drug me ama irakpa akhoi na dim aduda yam na di pu deba khoi yam misuse tawgidra na ki bedagi fazana counseling pi daga pijadraga di tumba yadaba hidak kaisu yenguraga tholaga hidak piram dai se hidak ki dispensary team jida tumbagi hidak tung piu na haiba tongan na haiba su yam yawriba na khoi prescription yawdraga di se pi ba hidak na te prescription yawdana pi ba de hamtang ihalla on hairaga na taw yawri and mayam ji dojik lai se anaba sing ji mathakta psychological sai trauma si su yam chawba ma thengnare sai kem sing sida ado kem sing sida khoi thengnare kan nang sai khoi na pirami ba hidak sidi sai gi just symptomatic treatment dunga tane ba natangi fever tawba diarrhea leiba ado manung da underlying leiba anaba su yam yahori ba मैं अनाब सिंग साइगी ऑपरेशन तब दका लेकर दो मान बनाब अदगी मखाता न सही रिफर तब दका लेकर दो अनाब सिंग मोई अनाब सि लेरे दे खंगौरेब मखाता न कमाई चला लाइंग दुनो हाइबसिसु अचौबा केनो म ओइले हवे अदे अमना अखोइना साइगी जेनिम्स खुगी मरुइना जेनिम्स लाकपा अनाब सिंग साइगी सिगी फिल्म जिदगी मोरे दगी अदगी सम मोइरांग सम साइड दगी तोरबुंग दगी लाकपा अनाब साइ हॉस्पिटल दे एडमिशन तौरब मयामना हो तौर पुखलगा यौराबा मसादा लाइजे ओनली फिरोनु खतने मागे करीम याउद्रे होसान मै लोई थादोखरे युम थादोखरे
पैसा सु यावरन लागते अदंग साई माना हाइबदि याम नुंगाइतबा मा साइगी होपसा लै मफम दुमंगति पंजरा रोइगे चाक सानबा चाकसि लुपा हुंबु पिरमे नोंगालगा चामगा मौद्रा पिग्रे ओके मंगोंद साइगी चानबसु लेरक्तबा अनाबदुगी पैसासु लेरक्तबा अदुगुंबा कंडीशन मैम सु लेदुना तसिंगना साइगी हॉस्पिटल लैरिबा पुखलैबा सिगुंबा लैबा सिंगसिदसु अखोई फाइनेंशियल असिस्टेंट खरा साइ अनसिन हाइबदो मैम ओरिजिनल केम आइन चखरेबा केम दगी लांथोरा कान हॉस्पिटल यौरबा सिंगदसु साइगी मागी मेडिकेशन की सेम हॉस्पिटल या मतेंग पांगबिबा दंग तबि हॉस्पिटल गी लैरिबा साइगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मखादा पांगबा दंग तबि दो चानबा थंगदबगी पार्ट सिमदि मसाना तौजगदौनिना कईम लेरमदना अखोइना चप्पल अमतंग लेबिरो हाइबगुंबा कई मतेंग पाइना कईम यावते फिरवंजी खतंग आइ हाइबगुंबा अदुगुंबसु मैम लेरि अदुना सोमदसु खतंग अटेंशन खरसु आई ड्रो तहनजनी ओके हेल्थ की इशू खक नतना अदुग मियाम द चाना थंगनबगी ओइबा असिस्टेंस मतेंग पीब खक नतना मागी फाइनेंशियल हेल्प खरसु मी इंडिविजुअल खुदमकी माकी कैनोम लेनिंग कैनोम तोंग जब खरा दि दुमक लेदि फाइनेंशियल असिस्टेंस हम सुयाम चावना मथक तानी सु ओवरऑल हाइब तारी येंग तारग लेंगा की याम चाव रिस्पांसिबिलिटी नि बट हाउ द गवर्नमेंट इज रिस्पोंडिंग इज द बिगेस्ट क्वेश्चन टुनाइट एंड प्रोबेबली टुमारो आल्सो हाइंग सुदम ओइगनी अदुगा ngarang sudum ओइगी हेब तारे दनो सिदा लेंगा याम तुना अटेंशन पीबा मचंगनी हुजिक नॉर्मल सि पोरक हाइब सिदा नॉर्मल सि पोरक ना बहना बदा ख्वाइदगी चावबा अहान ब नॉर्मल सि पोरक तुसि हाइरिबा लांजेनरिबा मियोसिंग असिदा मखोइदसु पोरक म चंगदुनि केनो द मखोइदि मखोइगी नुंगसिरब मयुमदो मै चाखरबनी नुंगसिरब मयुमदो थादो मगा खुलदो थादो म हुजिक तोंगान मफम सिंगसिदा पुंसिगी सिदा लेकनि चागनि खलुद मफम सिंगदा ले चाग लेरिबनि देफो मखोइदा लेगदबा वाखोलोंदगी अना एक हचांगी हेबता तोंगान बा स्ट्रेस मयाम नंबर मोरगा लेफम चापम खंगद्रिनी देफो लेगान याम थुना मसिदा इंटरवेन तो मथौ तागनि हेबगी नोट सिदा ब्रेम तलौजगरे पेग याम थंजरके इम्पैक्ट न्यूज पुमेक तादोलि Meetei Institute of Aviation and Hospitality, Changangai. Admission open for certification course in air hostess training and airport operation, airline management, diploma course in hotel management, BVOC in hotel management training. Masida sunatana Manipuri han boy na commercial pilot training admissions of today. Akang na Sydney 100% placement thamli ba institution ni ako pamaro bidabag. Screen the pizza number sing the contact of you. Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Welcome back. Don't you miss Manung Hunania 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hunna ngasi khana jarmi ba si Manipur da haukiba megatang humda thokiba kangluki ungkhana baduna maram oiraga madudagi displaced haukiba lanjena kiba miyam sing tongan ba mafam singda shelter lorga have the relief camp sing home sing sida makoi si leiri adubu hairiba miyo sing asina thengnari ba unseen crisis, unseen problems in Haiti Miam Nadi Tudun Urudaba, Nataka Kaludaba, Adum Makali, probably Lenga Yana, Lengan Tudun Kaludaba, Urudaba, Kanzaludaba, Taduma problem sing, but in a health care problem. Masi Matang the Kana Germany, health Kalona, Teneriba, other issues sing, probably Maduna, mental issues or Puyavina, mental issue, health issue, the Mokweribani, Adun health care crisis in a Sigamatang, the Kana German, Matang say Uza, Mohentalakam, Mohen, Adu Targuzik, Teneriba, problems sing so Ayamana Ure, Aduna Huzik. Immediately kari mathuk taba ya tawo mathuk taba kaino hujiki high big issue sing se ya mana hujiki immediate ki attention mathuk taba khara adu masi phajana attend ta hoda targadi masi gi lakada ba tha amani sida future da present and future to ogada ba crisis health crisis khara mayam lakpa ya bagi mamitari including epidemic phauba lakpa ya habitare
adu target ekhoi kari to mathok tagani haibagi wafam lae and is the government doing enough, health department is doing enough haibagi wahang doni kamai thambe hujik aina ning basem covid ki matamda doctor singi contact number pirak toidana adu baina khoi gi medical director na health ministry ki makhada concern CMO sing sida relief camp sing degi darkar roire di telephone number se pithok pi robo okay si area se si darkar roire se demo gi makhada le riba degi dispensary ba doctor singi number se available ohela se ba covid matam da tau khidana on phone si da tawrok yani khot ke nena adu maina tawraga phajana kachin koya de le rib sing sida assess tawna ba relief camp sing sina if medical already so si number sida CMO gi da director ge tawraga coordination am tawraga phajana systematic oina tawna bi thamak se akoi IMA gi su ready de lady su ma se assist tawna ba ko red cross ki taraf tagi train nurses ki taraf tagi truck ki sender chemist ki taraf tagi lady ba ma'am sing se coordinated effort amana darkar oi ba lady ba situation se de amana horok pa doida emerdi angang sing se yam ki phobia ma tawe tang mari da kai se thokra na report ta hom si matung report ta madun mi tataru kumasi tare kumasi si next day gi nong dang da rumor de be isunu pi le sabe mi sa si yam ki phobia ko da do khoi nong mai sam gi do lok thadri ba nga si ku ki su de le sing na report ka thai ma ge tek to ni hai nei na rumor de gi ko mui ma da insecure ba phobia ba pawe ko next day they lok tharo re we ni do and toraga ati moi si angang singi psycho sida phobia mo okay anxiety insecure feeling ma tawe not only shelter de leba khak na natana yum de le jeri ba angang sing ke uri pokka time ma ga ding si sula no bo sing na tiktor ka ne hai nei na ko sumaina khulak yum de le jeri ba sing su do ene insecure psychological trauma lei phobia lei legi lenin na hai ge do ta sengwa khoi ne theng na doi se post disaster mental illness me am se masini anga apik pa sing sina mamit mayung mai tha ge ba mari me ta hat ki ba phun hat ki se pa ko oe ba yum cha ki bi me sha do di kaw gini de thamoi da ta hori ba trauma do atu de anu ta yam sang na legi ni masi healing ta se kama mp ge do shanti pura si nau ne buduna lip service na kok panga moi ba thamoi de le ba su hro ba zakham se sini khoi lur se khi matang de ne khoi lenin analyze to gido post disaster mental trauma mental illness mai ama moi opd de kam hengla ke de cho tha mai matung tham khai matung da ri fil to ra ne ba tum ba ya dre sa ba ya dre ko pakhat pa hing tum nya da ba ko mang da ki khang la la ro pa khol pa si am thol ka ni because moi ne theng ne gri be se amuk ta imagine to dri ba pak chahi kun tha da akhoi baul theng na dar ba magnitude ne ba to ri se adona masi health department na ko social welfare department na phasana plan to raga social health se medical health psychological health na tana social health so ibisa masi se dil ta ona badakar oigani kwailu di shooting ba mama ko amrit go mama kamai na apply to ga de se thamoi da laman khum ning kwailu si myoi ba chen laman khum pa ma omune ko moi mamang makta da video unfortunately video thagal le ko leimu khong de an lama kaw na hat ki khot ki do adui masa ma su sing chena shanti purak se sibu taning hidra ba aduna sama su akhoi le ni pan gi ba family marfu uki asina nang grab sing sigi family da tari ba awa ba do mun tari se tawam thok pa mathong pang thok phangam da ba ru phangam da ba sigi to ang ba sarkar na udar ba moi na phawrong ga doi do si aso magnitude ne ba ni arpo che the family 40,000 mu displaced so ri si tholak ka doi si khoi lenin hai ki do kang ri sik pudai na ba
ꯑꯗꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯇꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯗꯤꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯡ 7ꯇ ꯂꯥꯡꯖꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯟꯒꯤ CRPFꯀꯤꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤ 3,000 ꯂꯩꯍꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯛ ꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗꯅ ꯃꯤ 3,000 ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯟꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯎꯁꯗꯟꯕ 2-3ꯅꯗꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ CMOꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯂꯣꯏ ꯌꯧ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯂꯣꯖꯤꯁꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯋꯥꯠꯂꯤꯒꯦꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ CMOꯅ ꯇꯧꯔꯒ कानगदौबा निडी ओइबा मफमदो मदुरा थाजनबा तौसी रिडुप्लिकेशन तौदनबा हाइबसे तौरगा यामना सीरियस ओइबा प्रॉब्लम ने हाइबदे लाइबा वदनी अनाबा सिंगना थेंगनरिबा प्रॉब्लम अदि मरोइना क्रोनिकली अनाबा को अदगी CRP दे लेबसे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नमा चलू अइना येंग मो मैनेज तौंग मोयसे कीजने सटखिदबदगी second lambian yok de sigi ko adegi huzik moirangi lechelakten leibisi de delivery to bu yokselle akhoi red cross ki team chapada ngang pok puda ngairam bi awi dan thade birim me hisini endenda ne ngamana aduna yiki ngang polka da wa pok da wi ngai ne leiba sing sigi chu kalai de sala pok toino hebegi chowa hospitalization gi transportation की मतंग दा कोई पिबारेल होय की मतेंग सु दरकार होय कनी रिलीफ कैंप सिना ngang पोक्तोरे पोखत के से रि पाक फंग सर्विस नते राइट अदुना सिगुम सेक्टर सिसु कुपना इंजन बदरका होय अदुना लैरिबा प्रॉब्लम से इराई लाइना लौथोपा गवर्नमेंट ना लानगनी अदुना सी असौबे एक्यूट कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस नेबा हेल्थ क्राइसिस सोशल हेल्थ क्राइसिस नेबा मसिदी concern department sing na ko expert sing ta na raga hoji am darkar hoi do se psychiatrist ka psychologist ka gi social health wakalaina gi am chawba achawba impending am le wakalaina gi am chawba atopa physical gi ba atopa tongan ba nungai taba laina sing ha batare madusu leirini adu khwai de gi hena every individual the legada ba ana bhai taragati hoji ki wakal gi laina soidini 1700 houses torch to gre mai loi thado gre ta di 1000 houses to lerem mi je manga na puri bada yam gre habtare adun hairi ba manga mayam sida lerem gada ba awa ba habtare wakalon se aroi bidani lerem de se maram aduna makhoi da su yam chaw wakal gi ana badum leiduni wakal gi oi ba problem madu deal to primarily hojik si health crisis se da mental gi wakal gi awa ba si kohan ba madu gi damakta lenga ki only doctor khatna to ba yaroi duri mi am da secure safe feel to honba aduga nangi mangi ri poto sumaina khoi compensate to buya restore to buya habagi thaza mamam su lenga ki maikai degi mathok tabra habagi wahum duni aduna every concerned department in masida changjan be not only health department khangna tan habi ofum jing thambiri aduna I ozarle indala se ozarle kamai thambi ada areas kamai toragadi khoi collective health hai batare maru ina primarily mental health yauna कमायन कोई कलेक्टिव हेल्थ से इंप्रूव तो यागदगे मदुद लेंगा अना कनाय फबो पार्टिसिपेट तौरगदी मखोय ओके कॉन्फिडेंस हम लाकबो ओके कोई मांग गिदार गजु हुजिकति अमु मनी हनबदी यादे ममांग कमाय सिंग से के हाबसे त मखोय खितन कॉन्फिडेंस लेदो माने कमाय थंबि यामना मरुइबा अखोयगे वाफम अमा ओइरे हारिबा थंबिरिबा वाफम से असदा अनि याम खंजा हिजरोबदि नजद्रगसो अइना खंजाबा खरा थमजगे को हंदकी से अइना तोंगान ममियंगदगी थंबना चदे अइना सुम उजबने को हंदकी सिदा अखोयगे थोइबा क्राइसिस सिदा यामना वेल प्रिपेयर्ड वेल प्लान तो मानबा खरसु यावे बको अदुदा खुदम ओइना अखोयगे फिजिकल एंड द कैनो सु यारे को इकोनॉमिक सु यारे को चाना बले हेंद्रे इवन इसिंग थिंग बगी पोआ सु ताइ के हम चुमनो खंगदे हाइबदी डिफरेंट एंगल लगी इसिंग सु थिंग अबा चाना सु थिंग अबा अदे कापा सु हालबा लेबम सु मुक
mai thado bana bulldozer ga sinner takthoi have su kai JCB ga tor takthoi have su tai ataba ngak tani mase aina di rumor tabi ga no na adum haijaba mi amani adum masi rumor ra sengbra se kitang rumor or su kitang chumba su ujai hajarba adagi mo aina khwai de mo ngai jada sina psychological warfare su yawe aduna 0 mile da imphal me da leiriba mi sibu thak thak ni khoi ki hanba ngam base masi amarom da से साइकोलॉजिकल वारफेयर ने नावाय अखोइना मसक उदबा अकीबा मखक लेखि को आई चपसार ममिंग दु काउरे चुपा कबरा हाइब नत्रा अदु थोपम तबा अखोइ सीरीज प्लेटफॉर्म सिमक तद वारी सना के को मदे द अखोइना अहिंग सेल खांग ग्रुप तोरगा टोर्स का तोर तानरगा तसेंग उई तानै नुमैना कापी अइंगोन ची एमी का हाइबसु यावगेबा अदुमाइना हंदक किसिदा नुमित मरि मंगानी थोकीबा अखोइ सारना ताकपीबा इसु नुपैना पाखटपा मतम से सिदा इसु नुपी द नते इदौ बाउ पाखटपा यावग्रम न मसिन बिचदा इदौ सारबुदि नते को इदौ मैम पाखटनगी अदेदा अमगा पाखटना दन क्वेश्चन चेना बदा मरा लाइतो मीम सु कापगा सिग्रे अखोइ मनाक्ता को एक्सीडेंटली चुपाकर ब्रा है अदुना चाग है अदुना मसिसु साइकोलॉजिकल वारफेयर ने सो वी हैव टू एड्रेस ऑल दिस encompassing all these things holistic approach ama darkar oy ada khwaidi maruina pungning laita basine pungning wakal gi maike de aina thamjari se pungning si karam kan laita ga de ge har ga di ai secure ore nang hal roi nang na lanjeli ba mafam sida nang hingani natraga na nang na thupi ba mafam sida di nang safe ore ko nasinung dang phajana tumo ko haiba yarabra sidi doctor na ngamoy ba ko sidi doctor gi natte ba si kana gi no har ga di mayam na dum khangbire ko administration gi aduga masli social affairs option bi rak pa को वही द वर्गसु मसिना याम स्टूडिंग ओइबा पोट करा मसेजा कोई मीडिया सी फजना सिनबा मीडिया की रोल से मु याम लाए मीडिया सी दा कोइना उजरबेसी परसेंटेज येंग मतमदा उरिबा तारिबा उतलिबा मयाम सिदा अकीबा नुंगाइतबा पोटना खरा हेन ब्राइन खल्लेबा मसदेक्सदा अकोइना खितंग साफगने ना खल्लिसी मयाम परेंग अकोइगी पोट थिन बचतपा अदोइ मफम दा अकोइगी कनागुमा मी खरना अकोइगी मी खरना डोनेट तोबा नत्रगा वांगांगबीबा को असिगुंबा अदुगा अयामनदी पेनदबगी खोलाव अदगी नुंगाइ तबगी कनो मिकअप मिरा कॉल सिंगाक तारबनिना सोक्तब मी मयाम सिगी पुंगनिंग वाखलदा करी फारम गदगे चाक चारम बाबू खुद हमदो हौगत किबा याम यावे बको चाक थोंबलोरगा ngasi charoi se habisu yawe ba that is nungai ba sing de hajeriba adon ihana hanbada akoina security akoi sense of security ma halakpe ba thoki bana thokre hujik tai di full stop haiba potu ngasi laktri ba aduga unarmed mi singda armed person singna का पे खोले है बे पोचे हम ताबा कांदा कोई अनआर्म पार्टी से मसी थमोय पोरोक चाक आई चलग याउ शेयर ने चपदि के सुंगा मोय को हाइबे की पोटसिना मेंटल हेल्थ दे अदु के मतिक सो हले है बिसमा आई थमजरके मसी मयाम नसु याबिगने इन खनबदा मसी की पोटसिमा थंबिरबा मतुंगदा नंबर 2 दा जानब थकनबा अतै दि लाक्तोयनेबा अकोय की मास्लोज केनो सिदा अकोय की लॉ ऑफ केनो से existence needs se masida yaurisi akhoi gi leibam chabam aduga keno yum arise ahum se makse hojik loina so ineb aduna yam wangba lari ke laisu gi nungai ba gi philosophy kai gi di khanadra su yare ba aduna apang asing angang han khaktana loina mak pungning jen sai theng pire nawai covid ta tawu tumaina pire ha se thodona la loyeba mi kharana yum leitrabasu 1700 houseless homeless oiragasu akhoi loina mak so homeless oibagum neba you know we are not feeling safe in our own house right we are not feeling safe in our own office tinga wagi kana la ek kamai torena maram sunglai letana psychologically impact toreba ko masima khoi reverse to bam sangi masisida hosiki sense of security adagi aina sum khanjabada I am just toying around with my thought akhoi gi nupam sa sing nupim sa sing da akhoi gi self defense ka tambiba masina sumonda aisu next day I should defend to ngamni kai bagi pochim phahon bakanda hosiki psychological war kano se impact se kitang reverse to ngam gadra kan mai wani the small level da khara lower level so sisu khara kana gadra in khale I can say exercise to hor sikaina I have to defend myself nobody will be able to defend me they need not defend me I will defend myself I will pot sadai la haninge adai huji akoi gi treatment gi pot lak matam da khwai dai maru oiba comment kem da leitoi si akoi tumba ya de have sineba tumba ya da basida akoi doctor singna hoi layman singna di hidak thabi ganu pharmacy na su hidak thabi ganu adu MBBS doctor singna or qualified
health personnel sing na koina safe oina mayam da thabi bi apse melatonin se ma yai ba melatonin se hauji am chanai ko melatonin hormone oina okay isa gi hormone soiba masi yam na addictive oide adu misuse tawdi adu ga yam thuna hek tuman manatra ga so it helps adu ga doctor du na confident oiraga di misuse tawroin khalaga di benzodiazepine da yam mild oiba clonazepam adu ga mayam na chanari ba alprazolam se dikitang addictive oi adu ga clonazepam so oi but relatively safer adagi zolpidem tangi so maso relatively safe oi aduna ahal oraga na kara low dose angang oraga na very low dose aduga average adults ki de koi MBBS doctor singa loin khange ba adubu piba kanda yam pibi da ba adi one strip kuma 10 days kumba loraga muk laiba gi bhapta prescription people na specific number pan biyo ba 10 wahi na mu biyo 10 date of issue date of prescription ibio ba ado hauzik akoi gi Manipur da substance abuse da tawrse one prescription jina chahi ani leraga su laiba ba ahum leraga su laiba ba anywhere akoi maban chat kanda nongmai gi hidak puda ba hidak laigen chapada ai samak doctor ne card ulas piu yade kana pi prescription hangai aduna moi da di substance abuse se yam down do ba aduna substance abuse akoi gi system ama si pull up chakhon mi na ba am de pull up mang mi na bane ba ase kana drug thing che kai se ai gi mentality chumdraga dine drug thing ba sungam ngam kai gi nobu aina somdai sida lupa tara tong bai da makta angang sing du da benzodiazepine se strip se strip tara strip kun lege su leisala pisala taraga di magi di pesa khara phangor ne ba but mai manau macha gum du di mai pun si di mange ba ado sigi wakhan si su khalan ningi ngasi di mid pang bas da pulap pang hawra se mid nam ta ta pulap pang hawra se okay wake up call ne ba wake up call not only for one time for the future which should be a group which can defend ourselves or defend himself or herself adu ma Mohen se okay isa nga thok chena bagi habdare in every form mayam si madugi damakta prepared orga laiba mathau tai habani hog khakta gi natana tungda lakal maru ina future gi damakta habagi hom sing thabiri okay now akoi gi crisis khara makai mayam na unare khangna rabani na masi koi kamaina masi khara makai loina mangam darga so angam makai di swai bo koi help to bu yai assist to bu yai natraga masi lehen da bu yai habagi wafam ni adai mafam du da Pibarel gi makai gi kari thambiningi maru na sai uja Mohen su thambi ki ba koi gi hospitalization mathau tarak matam da di koi gi transportation gi yamna mathau su tagne su adu gi need sum leibdi mali adu maru ina hospitalization to have camp ta relief camp ta leiba mi ma ngasai monetary financial issues su leiduni se leje ponte mo imungi mi ma hospitalize to do yadre hospitalize to rakanda di yes akoi government gi hospital sin sel utar ga di phare natra private ga sang utar ga di ma krai di sel lo ga habna sing bagi even government da sel bhawda ma sel khar di leiba mathau ta duni aduna adai do su financial issues adum chaun leido male hujik lai sing health camp to biraga mafum matu da hida khara piram baduni yaba ana ba khara makai lerangani ya da hospitalization mathau ta mayam lem do male aduna ada area da su kamai to honingi kitang thambi tamo hujik da kale se sai hai jumaina patient se hospital da admission tawre condition magi da kale pade hai tar ada sai gi chief minister gi health card haida koi su lei ada condition kha amok pura hodre ba sai ma lai di yum mai chak pai lak pani aki akhang da ma loi chela khre card sana bagi hairo matam da mai aadhar card sung le ektre sigi mai condition tamo sai gi akoina ujik all Meetei medical student na koi paisa koi student ngata ne amana koi members around 700 lei sai gi medical tamam ba MBBS tamam madi hora ujik doctor oira ba hogi haitar do advisors so koi khara ba punjin laga 700 lei koi sina sai ko sigi internet thingri mamang sida khoina group sida smaina koi financial need da ka lak pi hospital la ko patient jing na mating pang sena koi monetary contribution khara ga tawai ada adugi leirama paisa sina koi thong paisa lokthok ko song ya da bujik se khara de koi mating pang ba hore and ta sing na need oi ba si khoina changura kanda sai leirami ba sing ura kanda not only sai ga te de support kina ta monetary needs su am changna leirami and sida khoina koi mi khara ding sai gi irang jina mar kanda am chatina sok pu yawi sai operation to kanda even koina sigi assessment ama chale ho sal chala cam so khare kamai torage cam changa da kan akoi gi oja amana kausan biraga ma gi si sumaina operation to dore mai si am changa ni khara noi khara mating pang be ya bring bion ada akoina leiriba sai gi kenoziga need ori siga yaman bana akoi ji mangona panguraga mangona pangdragadi sai disparity le ka dana akoi ji kibam jo phawre ana siki tanja sida akoi ingri se sai gi government gi site gi hatare changi sing ji magi mafam da magi oina pisa mo leitraba mi ngatani magi phirone na yauktra mi ngatani magi yaringai mating panghan janinge aduga government khak chunatana akoi gi leriba any NGO sing adagi thopi ra gan hatare covid matam na koi thol kiba mayam du maina
थोपीरकान तौहनिंगे अदुगा सिदा याम मरुइबसी सगी गवर्नमेंट गा पब्लिक ऑर्गेनाइज अखोगी प्राइवेट ऑर्गेनाइज मयाम से पुंजिलगा हाइतार करम करम मोंदा मतिंग पांगबा यागदे सै सरना जाहिबिदन हेल्थ कैम्प सिनबदगी हौरगा हेल्थ कैम्प सिनगदौसी सैगी सै ऑल मीटे मेडिकल स्टूडेंट अखोई डॉक्टर याम लेरे हिदांग लेते अखोइदा सैगी अखोगी मणिपुर ड्रग्स एंड केमिस्ट की दरम मखोई दरम हिदाक की सप्लाई याम लै मखोई दरम मेडिकल की वालम बये आदि सुमाइना पुंजिनरकान दा हाइतार अदगी सै लॉजिस्टिक के सरना हाइबि दुमाइना कैम्प सिनबा हाइजे अखोई लॉजिस्टिक याम सपोर्ट याम चंगी पुथोक पुचिन तौदुनी डॉक्टर्स मैम टीम चतुइनी चतप कानना कनाना कमाई मतिंग पांगजिगे आदि सैगी ट्रांसपोर्टेशन की ऑर्गेनाइजेशन मैम से लेरी मैम से पुलप फमिनरकांदा करम मतिंग पांगबा यागी हाइतार अदुमाइना तमो अदुमाइना मतंग पुंजिलगा तहोबिरगदी सोइदना गवर्नमेंट तौरिसिदा कोई हेना गवर्नमेंट सै तामोन हाइबिबा सिबाउ यरोगे कोई सु खतंग कॉन्फिडेंस हम लेरक हाइतार हेना मतिंग पांग ngamni हेना थमजगे गवर्नमेंट खतंग हुजिक इनथोलगा लेबा हाइजे हुजिक लेरिबा कंडीशन सिदा आई अदुमक्ति याम राइट केनो ओइ द ब्राइन खले अदे अमना तामो हुजिक लेरिबा कंडीशन सिदा कोई इंसाइगी थोलिबा मैम से अयामना सै अतोप ऑर्गेनाइजेशन मैम सु कोइदा फोन तौबिरे स्माइ नोइन हेल्थ कैम्प सिलबनिना अखोई फाइनेंशियल मतिंग पांगकेना तौबदबु सि हाइ पांगके हाइ सिंजा अखोई सु मागी सोर्स सु खंगनिङेबा नतना हेक्ता मिउना मतिंग पांगके हाइरगा लौबुसु अखोई दसु कॉन्फिडेंस ओइदबा अन हुजिक लेरिबा कंडीशन सिदा लोइनमक सैगी पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैम जे पुंजिलकांदा हेल्थ की इशू से तामो सै सरना हाइबिरे से हरपदा गाइरे से अखोई नुजि उरिबा अखोई हेल्थ की इशू हाइजि हौद्रि हाइतार सिदगी लाकगा नारकदबो मैम से लेरिबा सैगी ममा मन मचादो पम्मगा आई इचाजे हेंग फीवर तौराकान चाना भिदाक पियो हाइजे अमो माजु उरबने मैम सै लेमिनरिसि डायरिया तौरकनी फीवर तौरानी देन अतोप अतोप सै एपिडेमिक कुम लाकपो फाउ यारि हाइरिनी अतोप लेना अखोगी लाइचत अमा लाकपो याबै कंडीशन अदुगी अकीबदुने हेन लेहौरेबा अदु हुजिक हुजिक लुरबा तानफम जे तामो अखोइना ताजबदा हिदाक पुसिलकपुसु अखोइ पोचि लोइ पुसिलकप थिंग लेबनिना थल लेरबनिना नुमित मरिनी मदुंगदा एसेंशियल मेडिसिन अखोइ लेररो हाइम जो हाइरि अदु तांगदी तामो इशूजी नारकपगी हेंगलकप मतमदा हिदाक लेररो हाइदागदी अरे फंगिदुसु मु तांगना फंगनी सनागी ममन फंगदुइनी अखोइना हन केम सिनजबजे तामो अखोइ हिदाक सि लेरगा सिलबने मयाम दा अखोइना केम हाना सिनबई वखल लाइसिदी मयामना खरगा पुथोनरगा मतेंग पांगनरगा सिलमबगी कॉन्सेप्ट ने लेतदना लेरगा सिनगलाबने लेरगा जों लेगे जों फंगतबई फिल्म लागतागदी सैगी चानबगी दि लाइदना सैगी हेल्थ की क्राइसिस चोमा लागनी है जे अदुना गवर्नमेंट ना सैगी अखोइ दसेंगना तामो आई असिगी अति अति वादी नतब मीगे मगे चखाउ थदबई पोसिदी अखोइगी हुरान बिनु लेबि मोदा मसि तौबा यारोय हाइबो हायमदे तामो हायनिंगे केना काना सैगी लुट तौगरे हाय लुट तौबिनु वन खुरम यारोय तब मी खुरमबगी फिवम द लेरे है तर सैगी एगी चखाउगी पोट लागतरगदी नै मसि तौबा यादे सिदा चादुरिसि मैते खत नते जाति खुदिमकने हाइतर नगासु चादुइनी कुकीसु चादुइनी सि लाइंग दुजे हुजि याम फजबमना आइना याम थागतचनिंगबम हाइतरे अखोइगी एडवाइजर खै यावरि सीनियर डॉक्टर्स ngатani मखोइदा सर सुमाइन तौदना कोई ऑल मीटे मेडिकल स्टूडेंट मखादा सुमाइ मतिंग पांगबै कोई सुमाइन हौदोरेन हौजरो हाइरु मतमदा हानदिगना कमा हाइबिरकेन इबुमो जाति खुदिमक चा मानना मतिंग पांगो राइट अखोइगी थमोइदा फाव हेदर दा अखोइ तसेंगिदि अखोइ याम नांग अतोइबनिना अखोइ जाति जिगान खलुएबा अहनजिंगदुना हाइबिरकपो वाहिदो तारकान ओ अखोइजि निंगसिंगे हेदर वी आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड अखोइगी ओइना जाति रेस कल्चर अखोइ खाइदना अखोइ मतिंग पांगदौनि हाइबगी वाखलदुदा अखोइ जेनेमसे लाकपो खुदिमा अखोइ लोइनमक येंग हेदर सिना सि जातिनि सिना सिनि हाइब लेहनदे अना सिगी फियम जिदांग साइगी जाति जिबु मांगसुनु हाइबे मोंगदा चाबजु थतके इसिंगजु थतके हिदाकसु लोइ थतके हेगलक्तादि तामो मसिदा अखोइना गवर्नमेंटजना खुरुमदना सुम अखोइगी मिनि तौबिगन वन हाइबे मत मसि यादे मसीददी अखोइ कंप्रोमाइज तौरोएना तौहलगा स्ट्रॉन्ग मेजर्स म पिहनिंगे ओके लेगा कि माइके स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय एक्शन है नॉट थ्रू वर्ड्स वहाइना हाइबने यारोय केनोदा कोई चाबसु थतप चाबगी चिंजाक बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज मैम थतप मदुगी मनुंगदा कोई हिदाक लांगथक मैम यावरिबा मसी नोनिनि सिदा फंगता तारगदी नॉट ओनली शेल्टर द लरिबा रिलीफ कैंप द लरिबा मियाम हाबतर मखोय खतगी हेल्थ क्राइसिस कदनतना अपुनबगी ओइबा याम चावबा मेडिकल क्राइसिस अमा लाकपे अबि ओथोपतु लई मरमदुना चाबसु थतप हिदाकसु थतप लोइ थतप अदु मथक्ता नोमोइसुम कापथरक तारगदी अदाइदुदा चिन्ना हायरगा नो यंगता याव मयामगिनि अपुनबगिनि हायरगा यारक तारगदी लेंगा की मार्केट याम तुना रेस्पोंड तो हम थुई हैबी हम दुनी थ्रू एक्शंस अकन ब स्ट्रांग आयरन है मगलोना हैबगी वहमने अदरवाइज every form of one by social issues health issues mayama mushroom torpu ya bi thok sai sum leire habigi hom sing thambiri aduna ozalerin dai da kitang respond to binu mali oza kari habini
tamdi am tele ang chitho bo kitang swap sage Pibarel na thambi bu yam phajai mayam na suloina hainei sometimes akoi yam na shop oigadam ne do sometimes akoi gi myobe gi punsi myobe gi chanaba myobe gi hidak lang thaki matang lak pakan de akoi yam far moina dil to bar pamjai kain no if there is an administration these three things the mari se basic needs se masidi akoi continuous supply di thambi badi mathau tabran kale other things kona lak piu anything solution anything lak piu chaba thakpagi hidaki potsida di akoi talan bigano haiba apel simaga akoi na tawjage akoi Pibarel nu tawbira ai su tawjage akoi sar gi su mai kai de red cross gi su habiningam gani masigi mathang da ina thamjaning mase akoi na ngasai ai panja hodre akoi na psychiatric problem psychological problem si adum la abani ado lairiba psychiatrist kuntra muksiga psychologist and the psychiatric nursing mayam signa loina chatlaga koi kuchati chali adu kona da ba yai aina swai darkar ga aina swai de halak pasu yaweba pau phang da ba aduna masaisa athubagi oina di koi state telemana sen haidana amaleyaba masi ayuki pung mapan makhai dagina nungdangi pung manga bawa hangi masi psychologist sing na phame ahan bagi context sida mana ngamagadi solve torani ngamdraga di mana refer tor kan sida chalo khwai nearest sila ko doctor leibani natraga si hospital la o lak na masi tobani si nimit sita bani habagi information mangodagi fangani hai ban number se akoi impact na su matung ta na thambinu ai pijaramge mayam ningsing binaba 14416 14416 yam lude number manga khtani number manga khtani ado asang form su lai 180089144416 side impact pijaramage masina kanaguma magi live usiki number am tak repeat tawir di hujigi yangi bakangu da hoi hoi asang bada 180089144416 ado animaxi sang na toraga sat pasu yawni aduga aya matamda maningi digit manga 14416 isen biro 14416 ayuki pung mapan makai dagina nungdangi pung manga bawa nungtawaramgi pung manga bawa pangbigani masida achoba mateng ama haibidi sumphang phangbadagi di masina achoba mateng ma oirani haisima thamjaba aduga aikhoigi maikai dagi pungning wakalgi laita nabagi se khwaidagi hoina maroena lawjaraga message ani khaktaga thamjage amana asawba singatang thadokpi tare waroba aduga laman khumning bei wakan singatang thadokpi tare kona muk tawraga su hojiki oinadi pungning phathabiro pungning phathabada mateng pangna bei damakta tunga sitabiroranu phana chumba tunga waraga su kona khanarasi hojiki oinadi pungning phathabiro mayamse amuktang tangdu laitana leirakanda oiningba mo ojara asunu haiba message simaga ai thamjage adunga sai Pibarel haibado doctor singi mafam da de koi Hippocrates ot chatpanina koi jati bijati leite tawbadabu tu hatpiraba mioi singi damakta di koi su koi gi ngamjaba mateng asok apan gi oraga di amabu orsu koi lengdana mayam gi service tawjari haiba simaga thamjage okay oza Mohen can respond to you mal have you koi Pibarel na hudokiba Lenin hairu ko inhuman act oiba economic blockade to food medicine water supply sha sidi lengak na maintain to godawni rule of the law da salhan bi oba security for 62% gharaga asi kano dagi pusalak pada gari khram mai tha gare sha very unfortunate escort to ga laiba gari be am do sam do ga chana de dei to re ko masi sukhok thohan ning de health khoi gi advisor security advisor le raga man hai gi bodo awari sana raga khoi Pibarel ne hai gi do namaste to we bapta to re la yararoi with strong health economic blockade is inhuman in any form to holoi dabni parja support to holoi dabni anta de asoba rayon amamuk tholakani sitak okay miyam the suffer to maru ina chana thangna ba food supplies and medical supplies have tar hari ba supplies in asi non stop lehnab ge damakta ching the boiro tambak the boiro everywhere Manipur gi mafam khodi makta yohanab ge damakta changlak liba adum laba truck sing bullet tankers sing have tar makoi si ningthina chalan namu hanabi tare lenga ki market gi yam chaw na madu gi security arrangement la khota targati for the last few days wari sanari makoi changa gani chang bayanu honari have dun di yaroi maramuduna madu gi ahen ba security arrangement torga hari problem sing si yam thuna maru ina medical supplies and food supplies masi lehen ma mathuk ta have gi not loina yam chaw ba health ki issue lak pi yari hujiki ona di only scratch ni mas haka cha khotok pagi haipetang haite mahi iput khitang thorok pai wani yam chaw ana bor pi yabagi yam chaw ba
keno do apprehension am leire ubang ame haina koi medical experts thing make di phongdok pirabnina even lengak to so madu gi notion so dan lemiram ngani health department da aduna madu thabak to onthok piraga lakada ba khudong cha da mayam sing ando lehendana ba hujiti kan hona mina ba mathok tare habe gi note se da ngasi gi manu huni gi tharam se matang sha lesin jarge ngasi tharam se da Raj Lenin Dr. Pibarel amadi Raj Mohen lengber to ngasi gi tharam se thawa happy khiba amdi makung phan gedamakta ahumak po aro bisda amukha tha so ponuk chari appreciate you joining Masina si manu hunke tharang si edition si kam to bi buge ko kan bir pe agane ko mail id impactvnews@gmail.com natra ko Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pe agane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Karamjal. Sri Sri Gaurachandraya Namaha Purvashram da ikoi khwai gi irak